Sane mangkin tinjabang titiang acara sane kaping 3 inggih punika Mesatua oleh Niputu Mirah Purnama Yanti. Sane pinaka mahasiswa saking prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester kalih. Ring rahinane mangkin jagi maktayang satwa sane memurde e-blog. Majaring Putu Mirah Galah Preside Kaatur. Om Swastiastu. Suksema antuk galah inggih pamirsa sareng sami sane mangkin titiang jagi maktayang satwa Bali sane memuda e-blog. Sadurung tiang awitin tiang ingin metaken punapi gatra sareng sami becik nggih? Nggih, durus piar sayang. Ada ketuturan satwa anak makurenan ngelah piana adanina e-blog. E-blog tuah anak muani ane saja blog pesan. Napi ane ngeranang ia blog? Ia tusing bisa maca, tusing bisa nulis, tusing bisa mepetekan. Ban keliwat blog ni ento makrana ia adanina e-blog. Sedak dina anu e-blog tundena kepekan tekan memene meli bebek. Ditu lantas ia bangga pipis tur kau kini tur ngomong kini. Blog mesaut lantas e-blog. Engken me blog keme kepekan jepna beliang meme bebek ne pipis abe pilihannya bebek ane mokoh-mokoh tur bat-bat. Mesaut lantas e-blog. Enah me kecerita di subane nekat di pekan enggal ia nyok-jok dagang bebek. Kene ia ngomong, Pak tiang meli bebek dah dua, pilihan jap ane bat-bat tiang bang. Kecerita suba kone bebek ane bat-bat ia bakat. Kene dagang yang ras, Gus ni sampun babek ane bat-bat nenenan. Kecerita suba lantas man bebek ane bat-bat, litu lantas e-blog encol membayahan. Kecerita malih di subane e-blog di ngomulihang ni, ditu ia napukin tu kade linggah. Lantas ditu bebek ngerosok di gang ni. Mecemplung bebek ketugade tengkejut pisan e-blog ningalin bebek anyut ketukade. Ditu lantas e-blog ngomong kini, beh ni bebek dagang bebek bane ane puyong-puyong bange bakat beli. Iragan age bebek mokoh terbat-bat ni bebek puyong bakat bang jak dagange. Sawire gedak basange kutange bebek itu kalahina mulih. Sampunipun teka di jumah, teka lantas memene nyengking tur ngomong kene. Blog adi matalang cai mulih cen bebeke. Mesaut lantas e-blog. Meli jecang bebek me kalau bebek puyung bakat icang beli. Ulu-ulu dewek tekan dagange. Keto pesautnya e-blog. Nyangetang memene nyengking. Saja wake buka ada nih blog olok-olok pong. Yan bebek nak subuh sinah ya bisa ngelangi di sinah ya bisa ngelangi dia Keto memene mesaut. Jani keme alih bebek ke ketugade bien yang sing teke bancai kalken tecang na cai. Keto memene mesaut. Di subani ento e-blog
nyangetang sedih ia mejalan mata tegar ngalih bebekne ketugade tongos bebekne anyut. Inggih pamirsa sareng sami, ring ceritana punika iraga uning, iraga patut melajah apang dadi manusia sani maguna, buka anak ngorahang, iraga beloge megandong tusing nawang benah teken pelih. Inggih wantasa punika satu ane presiden aturang titiang puputang titiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Inggih suksema aturang titiang manjaring putu mirah. Titiang nunas majang ide dane sarang sami icen apresiasi. Inggih ide dane sarang sami wantah kadi asapunika parikrama apresiasi bahasa aksara lan sastra Bali. Menawi wenten kirangipun titiang nunas gengrena sinampura. Taler titiang ngaturang para susema majaring tim Empu Kuturan TV, Bapak Ibu dosen lan pegawai sanes sampun nyarengin. Pinake pamuput titiang ngaturang para mesanti. Om Santi 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 Om.